At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno patagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay denggen, da ito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Mabit lang! Umayan! Adahon, madam! Si Kagayam, Pipita, nalasumrek ka. Agyaman nak! Ilak mo tari daw, tamang nada sumrek ka man nanakaw. Wan, madam! Wow! Naglawak at nagpintas to'y kadaanan na balay, madam! Uy! Antigo amin dagiti mo ay bless! Family house mi da ito, Pipita. Ay, mano kayo ngay nagkakabsat, madam? Talo kami, ngamsyak lang tibak nang kada kami nga kakabsat. Anya? Apay ngay ada kayo lang tibak nang. Awan ka diti tawid dagiti doa kakabsat yaw? Manipod ka dagiti dadakalaw? Saan mo nga untunan, nadatawi duwen no awan dagiti tungang akakabsat ko? Ha? Tungang ko nayo ka dagiti kakabsat yaw, madam? Nay, apay ngay ako nayo atungang da. Ay, saan ka nga agsaludsod, Pipita? Tinisayat, umaykan. Tulod ka ni ti agbalin asiled mo. Bayat ti panagpaay mo akas katulong mi dito ibalay. Ay, ano ti balakas? Yeah, kamot mo. Talbag kamit ka mo ito. Kapot sa gwapo kan, tekbalam kung kunamlatan kanya. Talaga mo datik balang tinagkitaking kay tayo kinigtot na. Anya? Yamanam. Tanagkiremak iti namitlaw. Kat nalasing kamot lang si kanipopoy. Isadyak pinatuloy ngayon nasot tinaibari ka sa bunanggaw. Oo, nahin. Di mo tun sunsunutan na, di mang kigtot ka niya. Ta amang ano santo natik balang ti pagkitaking ka kat matagbat ka. Ay, salbat. Delikado ka ba't gaya mamakigto tayo? Ay una, nakigtutin nakto pa'y maminsan kat alingo ti pagkitaking ka talaga tagbating kan. Kasano, adi ka kigtutan? Din tutan nakad atayo, titurong dagiti matam. Anya nga min ayat ti pampanunutan. Nipipita siyempre. Sa apay manan anipipita ti pampanunutan? Gaputa sa bali manun ti amo na. Kat saan ko nga mo nasayat pino saan ti kabarbaro nga amo na. Ay, da kayo gayam ti uni ka iha ni Madam Senyorita Erika. Wan, siyak Pipita. Ngam nasapak anak asawa. Nga isut ng gurguraan kanyak ni mamang. Isa napilitan kami nang ipatakdar iti kabukbukudan mi abalay. Ay, sa dinong aro tinagbalayan niyo, senyorita? Iti kabang-ibang abariyo. Taad daloti at tawid mati asawa kadagiti dadakkel na. Anyamat nga iti trabaho yung agasawa. Adamat negosyo ngay matmatunan mi nga agasawa. Ay, kasta kaya. Kat apay nga rin dati yung kinadwa ti asawa yung may pimasyal. Kagurgura pa lang ni mamang ti asawak. Iso nga sipod nag-asawa kami. Di pa'y pulos di mapaw dito ibalay. Oo na yan ni madam. At na kaming kumapangyasawaan na kanyak idi. Ngam saan kumat nga ayatan. Iso atinak may suro ni mamang. Gusto, ti panangilaban niya ti ayat yaw, senyorita. Tasaan arumbang abyangan tinaganak ti ayat dagiti anak da. Basta, nawaya, wenno awanan asawa ti ayatan da. Nabayag ka din dito balay, iha? Dandanin dua nga oras ti kadak, mamang. Ano kasta, kadado nga ro din tinagsarasirataan nyo itay kay nga Pipita. Wan, mamang, kat naibaga na ti madmadlaw na kada kayo. Anya ka no ti madmadlaw na kanya nga amo na? Kunana, kasla kayo kano nalastog nga amo, mamang. Anya? Ha! Kasaritak to man itinalapat dayjay, Pipita. Saan ko magustuhan dayjay na itanon na kan ka? Bye-bye yun, mamang. Tasaan mat nagbidot ni Pipita. Anya? Agpay sumat, mamang, dalas-lastog yun no daduma. Ang amasanan aday tati pagsaritaan tayo, mamang. Taad dagagarak, iso nga imayak. No nyaman day tagagkarang. Ibagam nga rutan. Imay niya anti asyang ijay balay kat agririri.
Anya tiririri na. Saan ka numanan nga gusto ti panangbi nga yu iti abang kadagiti tawid yu ataltalon nga agkakabsat. Salpag dakit idagit to kakabsat ko nga ili. Ririri dakit ti unay. Ibagam to kiniantim nga asyang. Ta iso ti umay dito'y balay, taglin na wag kami. Sige mamang, ibagak to ka ni Auntie Asyang. Ngam di yu kumamat ibagbagan nga ili dagiti dua akakabsat yu. Agpay sumat nga ilida. Sanda nga mo ti agbasa ka nagsurat. Tamabutang daidi no agpaot ti maestra. Nasayaat mo lang ti kasasaad mo dita, Pipita. Wen ka mo to! Iso adi nagpakagandanagan ka ni Pupoy. Ay, nakaang sakit na lokay ti daytang imbagam. Kumusta mat nga ro din ni Pupoy? At nakadidita sibay mo, kasaritak papan? Awan, tamadama sibsibukan na dagiti bunubun me anateng. Ay, no kasta, pakidaman mo ratan, di pa kumustak kan kwa na. Namnama madumanon daytaking kwa na. Iyo pa'y anti bagbagiyo ha. Nung banlog kayo, agina na kayo. Nung mabisin kayo, mangan kayo. Una, kasta mo ter aramidin mi kay. Ket no agsoyap ni Pupoy oras sa dino tayo na idan lamat latan kasta ket iturog na. Mandi anak kasta ka mo to. Amangan no kagadan ti ulag. No tila pa kululdagan nan no agtuglag. Day talang Anya ti imbaga ni mamang mo, Erika. Siyak mismo, ti mapan makilin na wag kenkwana. Wan Auntie, Kuyugan nagtuman nga ron, ta intanto no bigat. pasensya kayo na Auntie ha. Ngam ada ni sisita papanakinton bigat. Iso ada kayo latan ka ni Uncle Damian ti mapan. Saan ama kaumay ni angkel mo Adamian? Taado ti nagorder manin kenkwana iti kuribot. Baki, kada bigao. Iso nga agmalmalam manan nga aglaga day jainton bigat. Unay matan ti pagsapulan ni Uncle Damian. Saan kumaakas jay ti pagsapulan ni angkel mo Adamian? Noong nasaya at kumaakabsat ni mamang mo. Pasensya kayo la kuman ka ni mamang Auntie. Garamugam ni mamang mo. Iso ti agnamnam ay amin anapanawan asan ni ko dagiti dadakkel mi. Gungun dawayan na ti kaawan ti adal mi akakabsat na. Bayan nyo Auntie, kasaritak tumanan ni mamang. Mabit lang! Umaya ko! Ha? Ay, sino ka? Na! Siyak ati rumbang nagsaludsod ti kasta kada kayo, nana. Tada kayo ti may diti balay ti amo. Ha? Ay, si kakaditi katulong ni Amanda? Wen nana, kita kayo, sino kayo mad? Siya, ti inaw na akabsat ti amaw. Anya? Ay, naku, sumar kayo nana. Ay, di dalatan roar ti pagsaritaan ta, manang asyang. Ha? Ay, madam, may mayat mo't ano pastor kanyo ni Nana Asya ang katpagtugawin nyo. Tapno mabaybayag mo ti pa nagtungtong yung agkapsa. Hindi nakmaday suro, Pipita. Noan niya ti imbaga, kat iso ti masurot. Ay, Ala, manang asyang. Di terwar ti pagsaritaan ta. anya mo't ni mamangyaw, Senyorita Erika. Di nalatta pinastruk dito'y balayo ni Antiyo nga Asya. Kagurgura na ngamin ni Auntie Asyang Pipita. Iso adi na pinastrag. Nasayaat mo ti pa nagkita ka na na Asya. Wan, nasayaat. Ngam ni mamang ti maditi ugali na. Tasaan ang nasaya at titrato na kadagiti kakabsat na. Kasta nga rin tinadlaw ko adagos kini mamangyaw. Nang runa iti iyaay ni Antim Asyang dito'y balayaw. Alingagam man kit din, wanya ti pagsarsaritaan da, Pipita. Ha? Ay, pasensya kayon, senyorita. Tiyak ugali, tiagdangag iti saritahan ti sa bali ataw. No pa'y kasta. Sige, umasidaga kadakwada. Inton inak pagmerindaan ni da. Manang gundaway ka unay akabsat, Amanda. Gamrod ka. Iso asikalat dimak nang kada tayo ngagkakabsat. Hoy! Di mo ibagbaga kanyak ti kastama ng asyang. Gapo iti kinagagat kan kinalaing ko. Iso abim matnagak. Ngagpaiso analaing ka akabsat. Tasi ka aminan tinagtagi ko kadagiti napanawan asani ko adagiti dadakkel tayak. Sana po no dayta. Tebing bigayan kayo matiti abang dagiti taltalo na napanawan dagiti dadakkel tayo.
Uy, agpaiso nga ibingbingayan na kami. Ngam timot lakayat mo nga itad ka na kami. Saan mo't apatas tibingay? Alangan mo't kagpapada tayo itibingay. Idinto ta siya ti administrator. Iso nga jay panang bingay ko kwak. Di kasayata na bingay. Panang gundaway dahi ta panang bingay mo. Iso na sa isaya at langan abing bingayan tayo. Dagiti taltalo na tawid tayo. Adya, ay sana mabalin. Tapay kumasa na babalay. Idinto takakabsat na kami. At dakarbangan mi kadagijay at taltalon amaab-abangan. Saan kayon nga agambisyon nga agbalin nga apot talon? Saan kayon nga agambisyon nga agbalin mo't nga apot talon? Siyak lang ti magabalin amang tarawid-wid ka dagiti talon tayo. Agsasaw ka, kasla si kalat na laeng. Agpay sumay, asyak lang tinalaing ka da tayo nga kakabsat. Ha, tasyak lang tinakaadal ka da tayo. Agpaiso, asikat na kaadal ka da tayo. Ngam usaram mo ti adal mo apang gunggundaway kada kami akakabsat mo. At da adal mo ngam awam mo sursuro. Ay, salot ka man ang asyang. Agawid kan. Tama nga lumalipata. Ngayon inauna ka ngam itis siya. Ha, tiyak kayatan dagiti sasawam ka diyak. Nasaktan ka iti imbagak. Nga adda adal mo ngam awam mo sursuro. Ay, excuse me, madam. Nana Asya. At 20 merindayaw. Imnotan kayo tinakay mo sa sopas. Isublimi di kusina ti linutom, pipita. Ay, apay ngay, madam. Ano? Ije kayo kadiuna? Ije kayo ngagmerienda, madam? Diyak kayat nga agmerienda ni Manang Asyang. Tama nga no agkaraumay ton, numaramanan na tinaimas alutom. Uray pag meriendaan na, katsa kaya tag merienda amanda. Nagawid ka nga rudan ah. Nagawid ako. Ngam panunutam ti imbagak. Nasken apag bibingayan tayo dagiti taltalon apapaabangan tayo. Apay ngay nagririri ni Nana Asya. Gaputa saan ka no anasaya at ti panang bingay ko, iti awawatan mi nga apang. Masapul nga min nga equally divided ti bingay. Tapno awan masaw dagiti kakapsat yo. Ay, sana mabalin pipita. Siyak ti magimatmaton. Isu nga adulat ta ti bingay ko. Pupoy, may nakmantulungan nga agbura si Tinatang. Apay, adda ka din dagiti agkumpra ka mo to. Awan da pay. Ngem adda pangipanak iti may sa tikli sa burasen ta anatang. Sa dino nga ron, ti panglakwak. San ko nga ipaangkat no di ka ti padawat ka? Anya, agpadawat ka man na Tinatang. Hay, agpasikat ka man na nako. Agkasar ti anak ko't bunyag. Iso na pilangbot nga itulong ko ah. Ay sus, tiket ayat mo ngagpadawat. Pinapitpitam, edi nagbunyag. Sa ita, sa agkasar, ikamanan. Kasta no nasaya at kaaninong. San ka kuripot? Dakay kan kamuto. Sika kuman ti padawatan dagiti anak mo't bunyag. Anya, isalbag ka. Di mo ka di amo ti pagsasao. Ano man nagparabor ka at adun to ti ipaay ti apo asukat na. Oo, kung kunalaang dagiti mapadpadawatan dagita. Tapno, ikam tumanan ida. Tal na ka man. Aywan, agtal na at nga talaga. Saan ka akayat at tulungan nga agburas iti natin? Tadak kayat ki agbannog nga awan sukat tinagbannog ka. No si ka, tapupoy ka. Ngem siyak sa baliak, takamoto ak, nalawang. Oh, mamang. Apay kaslasan amay ladawan tila ngayo ita? Kaputa masursuro, nagpay langit im pagkakanyak ni antim nga asyang. Anya tinaybagah na pagpupudutan niyo, mamang? Kunana saysaya at kanon ama bingay, dagiti tawid ni adaga. Daytot kasayaatan, mamang. Ay, isa na mabalin! Tapay asa na mabalin? Gaputa mga nugundawayan ton, dagiti katalunan mi daan tim nga asyang, kan angkel mo adamyan. At damat na dakas kada kayo, mamang. Isuasan nyo kumapanunutan dayta. Erika, awan adal dagijay adwa akakabsat ko. Katida mo, nukasano dagiti paganurutan ti addadagana.
Adamat anak da mangiwanwan huno mangisuro kadakwada mamang. Iso adiyo probleman day tabanag. May mayat tumabingay-bingay titawid yu adaga. Ay, sana mabalin. Jaki palubos ang mabingay-bingay titawid mi adaga. Uray kat pagbibingayan mi matyabang. Wan nga agpay sumamang. Ngamsan da nga ruden akaya talamlamangan yumet ida. Pipita! Pipita! Umay ka man! Ay, abanak ni madam. Ay! Un, madam! Umaya kong! Apay, madam! Ikatumami na nagyan dyan dakkel alakasa. Talo sa mana imbag, ha? Kan barnisam tupay. Un, madam! May anyo! Pasila pag ka na imbag da di alakasa. Tasa akong ti isublay, dagiti nagyan na. Saan muntor nga isubli dagit ilinaon tayo dyan alakasa? Taada manggatang. Anya? Ilako yun di antigo alakasa, madam. Gatangan day tinangina. O, ti nagmayat, nagsayatan. Ay, madam. Kunayo at tawid pa'y lang dagiti naganak kada kayo dahi di adakkel alakasa. Iso no siyak ti da kayo. Jak ilakaw. Ay, saan nakman nga isuro? Ilakok, tatipay iso awara dito balay. Eh, amo ka di dagiti kakapsat yaw. Nga ilaklako yun di alakasa, madam. Apay ko mga ibagak pa'y lang ngay kadakwada. Madam, no nasayaat kayo akapsat. Masapul ngay pakamuyo ka dagiti kakapsat yaw. No anyaman dagiti kayat yung nga ilako kadagiti na ipatawid ka na kayo. Nang ro na lao na iti kapsat yaw babae, ninanaa siyang. Tapay ko mga ibagak pa'y lang nga ber. Eh, kaputag, kami no, alikaaman dagiti dadakkel yu dayjay kayat yung nga ilako. Adamat akarbangan day ti dayjay. Ay, sana na masapul nga ibagak pa'y laang pipita. Ibingayak tulatan ida iti paglakwat. Ay, Sumadong ka man pipita. Balbalin ka na biyangot. Ingkakit din iti pangibabaw na ka. Darasam! Wan, madam. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ay, awanan. Naipanawan dagiti duanan laki dakkalalakasawan no baol. Ay, anyan to nga tangay ti masauda na naasyang na madam yan. Numamwanda naglako ni madam iti kagamitan dagiti datakkel da. Ha? Ni senyorita ti umawawak. Anya nga tatipa ka na. Hello, senyorita Erika? Kumusta kayon ka ni Mamang Pipita? Kaasi ti Apo. Nasayaat kam laang, senyorita. Iso na lang. Tainla kumatan ni Mamang Iyo, jay baul wano lakas sa atawid da. Anya? Inla ko ni Mamang? Ay sus! Sigurado nga gungat lakit din ni Auntie Asyang numaamuan na nga inla ko na jay lakasa. Napatagday jay kan kwa na. Imbagak, may pagkaamuna ko mga umuna kadagiti kakabsat na. Sakbay nga ilako na. Ngam ko na naman, ngay sukanulatan tiyag desisyon. Una yan ni Mamang. Rub-rub-ruban na laang tigura dagiti kakabsat na kinkwana. Gabo ka dagiti palpak a desisyon na. Inton bigat, sa parintan to ti mapanidya garden. Na pag tinulungan ta, padanuman, nagitimula tayo. Nadingitot ka mo ito. Ha? Nga masadutak nagtrabaho di garden intong bigat. Anya? Pues, no masadot ka nagtrabaho inton bigat, inton rabi nga ruden, ti panang padanum ta kadagitimula tayo. Silawan tantaw. Ay, at daman na masadutak iti rabi eh. Ta, nalakaaklaan nga tuglip. Ha? Kanya nga ruden ti maitking ka. Sigalat ng tagtrabaho, iti garden ta. Makapasadot ka. Salbag. Anya? Salbag ko ng kanyak. Hoy, pupoy. Kaya't mo ta bulwak ta timid mo, kahit mo. Sige, padasam abulun ti atid dugatimid ko, no ka ba ilam? Padasam! Ne. Napudot sa akin dito ulong kanya ka. Talaga. Takasla agas asok, ipagkit kita aking kaita. Tapay, anya tiga po na nagpupungtut ka kanyak, aber? Gapo, ti masansan apa nagpasikat mo. Nga uray, no saan ka mat apolitiko. Anya ti kahit mo asawan.
Jay ka di pa nagipadawat ko iti nga tiklis anatang itagkasar nga anak ko iti bunyag. Ha? Dayta ka day? Wen, ajay mat nga rod nagsugpunan ta agarden. Tinagburasan kadagijay nga yung padawat mo anat na to. Gaputawan pa iti mabalin na maburas iti bukod ko agardin. Iso kapilitan nga ija dinagalaak. Salot, taramraman mo apagpasikat ipagbanbando ka. Bayadak to ka di pan nakabingay mo iti binuras ko anateng ta. Tapno sumardan kan. Imot. Sungat atid duglat at titimid mo. Ngam kasti mo tibagak. No saan mo na kayat itumulong, ikisay kung tumot nga rin ititangdan wino bingay mo. Nalawag? Kahit numasadot kan, sige, bumirok kan iti sa bali apakigardina. Bumirok ak iti sa bali akadwa. Oh, agsaw ka? Pipita! Pipita! Madam! Apay, madam, ano ti pagkayaw? Kasta unay mo ti panagbira kayo, mangbirbiro kanya ko. Kunakbat nga ornosam amin nga antigo ang kagamitan dito balay. Taipan mo amin ni bodega. Hindi mo pala inaramin. Nagawarada pala amin. Wah, saan ko pa namin anasamo, madam, ta? Glablabak pala ang. Nadama ni mandar ko, kat isot yun unaam. Uwan, madam. Kasla day ta plansya adi uging. Diyak kaya ta na makita. Ipan mo di bodega day ta. Uwan, madam. O kunam amin dagiti antigo a kagamitan. Kat pagtitipo na medyo bodega. Uwan, madam, matungpal kas mandaryaw. Rugya kung tagipaknay kadagiti antigo. Erika, Oh, mamang, apay ngay mawag kayo? kayat ko nga umay ka dito balay, itamat lang. Tanda na patagapangibaon kan ka, iha. Sa dino, mamang? Dito iton balay ti pangibagaat. Iso nga umay ka kumahan, iha. Sige nga rod, mamang. Agdi gusak pa'y nga rod biit, kat ni, kasangsangpat ko lang dito'y balay. Okay. Urayin ka nga rod, iha. Sige nga rodan. Bye. Ni Kamuto. Hello, Kamuto! Nakaawag ka man? Wen, agbirbiro kak man iti makapalami isi iti ulo. Ha? Sika tinapanunod ko ngay nawagan. Naapay, Kamuto! Napudot ka diti ulam? Asino ti pagpupulutan? Ni Popoy. Anya? Taapay, maut. Anya man ang titi mo kinayat kini Pupoy. Kasta unay iti panang babalaw na kanya. Ta nagipadawat ak iti nateng iti anak ko't punyag ngagkasarinton bigat. Anya? Kung kunana, akasla kano kadagiti daduma a politiko ngagpaspasikat no chimpot eleksyon. Una yan ni Pupoy. Alabay am Kamuto. Awagak to ta siyakman ti mang lukais iti nakumutan na panunot na. Sa dino ti kunayo apang ibaunan niyo kanyak, mamang? Ingka pumasya rin dantim nga asyang. Anya ti inak idanon adamag kani anti asyang, mamang? Ibaga maanala ko kung jitawid mi apaol wano lakasa. At sikat ibaon ko amapan mangipan iti bingay da antim nga asyang kanangkal mo adam yan. Anya? Ay, jak kayat, mamang. Amang ano iramraman da kakaungat ni anti. Tapay kumakaungat na ka. Idinto ta saan mo't asika tinangilako iti ingingunghutan unay ni manang asyang alakasami. Ay, basta. Jak kayat asyak ti mangipan iti bingay dagiti kakabsat yo, mamang. Angam, aguray kayo. Mano aya tinangilakwan nyo iti antigo alakasa? 3,000 pesos. Di... sagsasangaribo kayong agkakabsat, mamang. Ay sana. Maditibingay ang sagsasangaribo. Ni, apay kumama di, mamang. Idinto tatalo kayo lang mat ngagkakabsat. Di sagsasangaribo kayo. 5 gasot lang tibingay ni manang asyang kan kastamat ni Damian. Anya? Ni, tapay, mamang. Kayat yu asawan. Mamindwa tibingay yo. Idinto ta may sala ang tibingay dagiti dua kakabsat yo. Una, dasyak ti administrador iti amin na napanawan na sa nikwa dagiti dadagkal mi. Iso nga,
Kiumiso apan nakabingay ti amin asa ni Kwami. Kat kwam kwak kwak. Pita, ay dalimanag pumutla amin an dagiti antigo akagamitan dito'y balay. Wen madam, ang dadaamin na nakaduli niya butika. Pati jay malabi, damili abanga, ungot kan buyopoy, kan jay awagan da iti lato, kana aramid iti kayo. Wen madam, ang dadaamin na niya butika, dagiting bagayaw. At ground di plansa di oging. Ay, nasayat no kasta, Pipita. Talaga anaaliptag ka. Uri gayam na kutong kakat. Kas kalaagin durog asunay no apurain ka. Ayun, madam. Sanaya ko niti kasya trabaho. No kasta hinggang dagdigos. Kadantuman pangipaunak kan. Ha? Sa dino ti pangibaw na nyo kanyak, madam? Ijay balay daman ang asyang akabagis ko. Anyangay din nakalamidan ijay, madam. Si katibaon ko amapan mangipan iti bingay da iti naglakwak iti tawid mi alakasa. Anya? Ay na, madam. Nasaysaya at ano da kayo mo't lang amis mo ti mapan mangyawat kadakwada. Bingay da dayta. Tapno makapagsarita kayo pa adagos no dadamagan da. Ay, ijak kaya tinareklamo, Pipita. Iswadi ka nagsao. Ingkantulatan iti pangibabaw na kanka. Nalawa? Tamampay apim masyar ka dito'y nanumo apagtaangan may Pipita. Imbag man natuntunam dito'y balay. Wen nana. Alis to lang nga natuntunak to'y balayaw. Ta kadwak mo't ni magtanaw. Anya nga raw tigagaram. Imbaon nak ti kabsat yun nana. Tasyak ti binaon na amang ipakam mo. At ilakasa wano baol at awid yung kadag iti tadakilyaw kat nailakonan. Anya? Inlako na tilakasa may? Wen madam, di nan samot impakamo kada kayo? Isaan amabalin ang nagilaklako at na di na impakpakamo kada kami akakabsana. Napatag kada kami kinidam niyan dayjay abaol. Ay awanan ti mabalin yun nana. Nalakon ni Madam Amanda. Kahit mano tinangilakwan na Pipita. 3,000. Anya? Ay di apag iso asag sa 1,000 kami at talong agkakabsat. Saglilima gasot kayo lang kanitatadam yan nakabsat yun, nana. Anya? Ay tapay. Gapo, taimpakat man ni Madam Tay. Kwam, kwak, kwak. Apa nagbingay na. Ay, saan amabalin tayo to'y? Kanayon na kami latan alam lamangan ni Amanda. Sumuro takijay balay, Pipita. Anya? Ay, saanan nana. Amangan no agapa kayo lang nagkapsat. Talaga nga agapa kami. Panapunuan ako ni iti kinagamrod na. Nay, mayat man ta nakaununa ka ita nga imay dito gardin ta. Wen, sabi mura sakmat isang atiklis. Ha? Nay, wala nga paiso. Ang damat binuras mo anatang. Anda ka dimot pangisagutam iti dayta? Awan, ngam ilako. Tapno makabro takmat. Anya, isalbag ka. Di ka pala inuray dagiti umay to abayar into lawas na. Tapno agigiddan to kuman ti pa nakaharvest dagitoy nagsugpunan ta garden. Saan ngagmamaw ti pungtot ko? O jak makabrot ka mo to. Salot ka. Wan apulusan tinasaya nga ramid mo. Sika, si awan na saya at nga ramig na. Sumardeng kan. Awan, sumardeng ako, relax. Basta sumardeng ka matangag sa o. Kat di kan kumuntra. Hala, bagkatim nga rudon tatiklis mo, tagawid kan. Ingkanto ilako, tap no makasubot ka ako na. Ha? Surun kon. Sige, mapangkan. Ikisay kun to dayta, itibingay mo kentangdan mo. Anya, saan nga inawat ni Manang Asyang tintig ko abingay da kinidamyan? Itinaglakwak iti baulmi, Pipita? Kastangag pa iso, madam. Permit ipungtot na iti panangilako yu iti baaw. Nadagdagan pa ay di naman asaan man na napatas ti bingay. Salud ka. Igalamon tinagpanunot. Imbagam ko malatan nga 1,500 pesos laang tinakailakwak iti baol. Kat saglili mga gasot kami laang iti bingay.
Pasensya kayo, madam. Saan ko nga nga mo ti agul po? Ay, at subli kayo di balay taba ng asyang. Kat ipilit mo nga ito tabi ngay da. Ayun nga, pagsublindak manay. Ada reklamam! Ada, madam. Adya! Katulong ti nagpipinirmahan tayo trabaho. Saan kanya negosyador? Salpag ka! Wala, payamon! No di mon kaya tagsubli di balay taba ng asyang. Saan kun nga ipapilit? Isunto ka nun ti umay dito balayo, madam. Ta kayat na kayo akalin na wag iti sangon-sangaw. Kaya muk itayan no di ka manan madanon dito'y balayo kaanakan. Ay, dandan di nakbanan naabutan, auntie. Tani, nakarubuat akong amapan iti pasdag negosyo mi nga agasawa. Apay ka di? Nanyat ibagayo? Agpakuyog at kumakin ka amapan iti balay ni mamang mo. Taado dagiti kayat ko amalawlawaga. Anya? Ay, kwa auntie. Saan kayo amakuyog? Taado dagiti kliyente mi amangururay kanyak iti pwesto mi. Saan mat unay nga ta amabayag ti panagsarita mi kini mamang mo, Erika? Nuuray auntie, nakababain ka dagiti mangururay kanyak. Wala, no di nakayat akuyugan, kit awan ti mabalin ka o kaanakan. Sige, inkangarudan iti papanam, tain nakmatan iti papanam. Salaki! Saan ka man na tumanaol kat maringkuranak? Hey, madam. Apay nga yung garot taas. Tapno mabuton to asumrak ni manang asyang ito numay. Na? Di mo titati ko lang ayang ay na. Uwan, madam. Isutin bagana. Kita agduman. No din to sumkar iti butang. No taulan to higanti nga asok. Madam. Iti dati nga aramidin niyo. Ad lang ang mapaguray di kapsat yaw. Sana bali. May mayat pa'y No tumuknot sa dilang itigura kanyak dagiti kakabsat ko. Tapno saan da namang ribo. Panagkunakat. Sandan to ama-uma amang riribok kada kayo, madam. Aging ka asaan na mabingbingay dagiti sa nikwayo nga kakabsat. Awan ti mabingay. Agtalinaid asyak ti administrador minasa ni Kwame anapanawag dagiti dadagkal mi, Pipita. Mayat latamat. Basta patas lang kiti kumamot ngamin ti bingan, madam. Saan ka man na magisuro, Pipita? Sige, ikakidin kita dagiti trabaho. Ala na, tignay kan! Uwan, madam. May nakaw. Ay, indak mo tin agtikos kat maladaw akong iti papanak. O sino nga taji? Mayat ti karting na sumusungat. Di manang asyang. Umunang ganiti balay. Sigurado ang mabuti nga sumrak iti inaladan mi. Gapoy ti panangigalot ko iti higantiga aso me dito'y gate. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutan laing beat, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Pipita, nagawan mo gayam danom iti gripo. Ay, uwan, madam. Itailaan ang ako iti radyo nga dagayam water interruption itangal daw. Di saan ka nakaurnong iti danom nga usarin tayo? Saan nga rod, madam? Angam sana balay. At damay kiya bumon iti likod ti balay pagsakduan. Ngala, inak mangarat isakduan iti pagtigos ko kat di maladaw akon iti papanak. Surutin dak nga rodan, madam. Paisakduan ka iti bubaw iti pagdigos yaw. Bitbitin yun ton ti do atin ba? Tay sutsakdak. Wan. Ngala, sige, inta nga rodan Pipita. Isalbag na tan nga aman. Inggalot na tidakkel nga aso da itigay. At no saan at makastrak. Ang ti pamuspusan no makastrak ka. Kumalay atak iti inaladan nyo kabagis. No din makagat ti aso yo. Kat makapaglinawag ta anasayaan. Kumusta kayon, Pipita? Ala! Masus na nakasyang kasano nakastrik kayo. E din to ta ingalot ni Madam Jehiganti nga aso na itigay.
Akim malay atak iti naladan adinak magaw at jay dakkel nga aso yaw Pipita. Anya? Sa dinaw tayan ti amom taglin nawag kami man. Agtigti ko si Jabanyo tilikot ti balay, nana. Inak urayan ti irurwar na. Kaya't ko amakalin nawag ni Kabagis. Sige, itakan Pipita. Nana! Ay, sus na panan. Titakas na. No aggubat kit din dagiti agkabagis. Nadaras mo ti panakailaha ko iti binuras mo anating ta. Manot naglakwam. Padamdamagan. Kaya't mo manan ti makibingay kasta. Saan? Ngam kahit ko lang nga mamuan numano ti naglakwam. 1,800 pesos amin tinaglakwan. Nakaligaya ma. Wala. Ket balikas jay matigatad jay padawat mo anatan iti anak mo't bunyag anang kasar. Unen. Ambok day ta. Sana bali. Sana ka masayangan. Ta pakaragsakak ti makatulong. Nang runa ket anak ko't bunyag yung nagkasar. Ang nagsirbyan daya anatan ng padawat ko. Ngam, laglagi pa ma. 1,800 pesos. No kwenta at kagudwa ti bingay ko ijay. Ikisay kunto iti mapaglakwan ta. Ngalawag? Kumusta ka, Amanda? Kabalyo. Anak akabalya Siyak ni Asyang akabagis mo, Amanda. Ay, manang Asyang. Ay, kasano nakastrat ka iti naladan. Ay, idinto ta. Hinggalot ko jay dakkel nga aso mi iti gate. Kimalay atak iti alat. Iso anak astrekak. Aha! Ano kasta ka trespassing ka, manang? Anya kumano trespassing at idarum na kasta? San ka kumaan simreklatan? Nawan ti pamalubos ko, manang. At kabsat kamat. Iso anaturudak akim malay at asimrek dito yung alad yaw. Apay, ang amin ti bagamay hatay bay ka, manang. Apay asaludsod ang pailaan. Bueno, agin didi amu ka kade no anya tirantak. Panggap ka di iti saan mo apanangawat iti bingayo kin ni Kabagis Damian. Iti naglakwak iti baul at tawid tayo, manang. Wen, iso, ti kayat ko amalawlawagan. Apay asagli magasot kami lang kinidamyan. Idinto at 3,000 kanomat tinaglakwam. Taulitig ka di manan ti rason. No apay nga ad-ado ti bingay ko. Salbag ka, gamrod ka talaga. Siyak! Ti administrador iti amin. Anapanawan asa ni kwadag iti dadakkel tayo, manang. Isuarumbang laeng akwam, kwak, tibinga. Ay, sana mabalin. Ay, mabalin, manang! Aging gaasyak ti administrador. Mabalin! Katkas diya ka na yun tibingay. No adamala ko kadagiti sanikwa anapanawan dagiti dadakkel tayo. Kaya't mo, takaramutan ka? Nalipatam sametan nga daka dito'y balay ko. Ay, saan lang kasi kati aking balay daytoy. Pa-family house tayo daytoy. Iso nga adakarbangan tayo amin iti daytoy abalay. Sipod nag-asawa kan nakilasin kayon kan ni Kabagis Damian. Awanan ti karbangan nyo iti daytoy abalay. Anya ti kuna? Kaya't mo, taila ko mikin ni Damian daytoy abalay. Saan nyo mabalin nga ilako, manang? Tadaytoy ti balay kaon. Kunagmanan a family house daytoy. Kat no pagayatan mi adwa kini Damian amalako daytoy abalay. Kat awan mabalin mo. Tasiksika ang kontra iti dua. Madam, apay nga taptapayahan niyo matintaulo yaw? Ay, kaputa si makit ti ulok iti yaay ni manang Asyang diti balay ti tita. Anya ka diti nagsaritaan yaw? Timo na atapik me, kat panggap iti naglakwak iti baul mi. Agrariri, kasaan ka no apatas ti bingay? Uraya sino katagririmot, madam? No, adadag iti kabsat akas kada kayo alumamlamang latay. Ay, sumardeng ka man, Pipita. Di mo dagdagan ti sakit ti ulok. Tama nga no saan na maagasan no dagdagan pay.
Anya nga ro dagiti si Maruno pa atapik yung agkapsat, madam. Panggap iti balay. Apa ito'y balayaw? Family house kano daytoy. Kat adda kano karbangan da kini Damian, aburidak me. Correct, madam. Talaga nga da karbangan da, tatawid yung aming agkakapsat na ito balay. Aguray ka man, Pipita. Madlaw ko kasla dagiti kakabsat ko ti kanununga ma. Madam, awan ti kanununga kada kayo magkakapsat. Tasan kayo akap-kapin ano. Ngangam na asino ti husto kada kayo makita. Isu ati sakit ko. Lukas ta. Dagiti kakabsat ko ti husto para kan ka. Taisu dati kan kanunungam. Wan, madam. Pues! Ingka grubuatan! Darasam! Taing ka makipagyanan kin lima na nga siyang. Taisun ti pagserbya makatulong. Anya? Madia, madam. Saan mo't nga birbirok iti katulong ni Nana Asyang. Samay sa padakmat na marigrigat. Iso adi nakalikakuman ti madani ti katulong. Pues! Siyak nga ron ti kanunungan, Pipita. Ta siya ti ada kwarta na amang susweldo kan ka. Madam, saan na may parbang nagitar aramidan niyo kadagiti kakabsat yaw. Iso ala tingitik no saan man ada kayo ti ayuna. Hello, Pipita. Mayat man ti mawag ka. Kaputa ka sa pulak ti sa bali at tao amang husga kamong tao. No maiparbang wano saan. Ti katulong amang kampe wano mangisakit na tayo ti amo na. Nga uray no madimat yar aramidan na. Kasjay, gore ka. Para kanya, saan arumba nga ayunan ti katulong ti amo na nga oray maditer aramidin na. Agpada ta, iti kapanunutan, kamo tao. Mabitlaan. Apay masapol mo ti kapanunutan ti sabali may panggapiti day ta abanag. Kapo, talang lamangan to'y amok na iti kakabsat na, asaan anak kaadal. Kati kayat ni madam, isulat ta ti kampiang kuno isakit ko. Mauray na agdadata ama di ti aramid na. Ay sus, di ka payagos iti dakas nga ugali ti amom. No kasapulan, kontraam dagiti mading aramid na aramidam. Tabarang may lintag mo. Kastamat ka aramidan ka mo to. Yung kaputa katulong aglaang. Saan ko unay ama ipilit dagiti namnamaan kapag imbagan na. Day talang ti pare ko. Anya ti kunayo, mamang? Awanan ti loyalty ni Pipita kada kayo nga amo na? Ay, kasta ti panagrik na kenkwa na iya. So kayat ko nga ikatin akas katulong. Mamang, saan akas karina maikat yun ni Pipita? Ada nagpinirmaan yung kontrata. Dayta nga ro tirigat ita ti kontrata, iha. Anusan nyo langin apakikaduan, mama? Ay, saan ako na makan anos kenkwa na. So nga mga rami dakiti pamuspusan na mapalin apakaumaan na. Sigurado, isuntulaki iti tag voluntaryong hagikat iti trabaho na. Apay nga imay ka dito'y balay kaanakaan. Gapo takasla ka na yun matan nga agpupungtot ni mamang anti. Gapo iti day dinay bagayo kan kwa na nga ilako yung ti family house yo. Ay uwan kaanakaan. Nasaysayaat nga ilako min. Abarang no saan na kam to una yan nga ilupit-lupit ni mamang mo no awan ton ti family house may ataang yun. Anya nga tano, da kami latangarudan ti manggatang anti. Anya? Ibagayon to ka ni Uncle Damian. Da kami latan ka ni mamang ti manggatang iti family house yo apagigyanan mi anti. Erika, sakbay nga inagibaga kini kabagis ada kayo ti manggatang iti family house me. Ay goodness, kan nga agsarita kay tupay nga umuna kini mamang mau. Alawan, anti. Kasaritak tupay nga rod nga umuna ni mamang. Pipita! Pipita, umay ka man! Pipita! Mabitang, madam! Ay, di nagpagurayan! Umay kan, kunak! Ako, kanya ayat ibagay, madam. Kasta unay mo ti pa nangapurayo kanya. Kastol ka diti agdalos, nakataptapok mo ti swelo. Mistrikto nga lang una yan tayo amok. Ay, doblem dagwalis. Kan doblem apunasan dagti muebles. Kani, nakataptapok dalata.
Wen madam, matungpal ti pagayatan niyo. Matartarantay tayo ni Pipita. Kita man, nagpayag ka pa'y akatulong ko, Pipita. Parikatin ka. Taparan mo sikat ag voluntaryo nga agikat. Tapno awan ton ti separation fame. Mamang? Iya, ada ka magayam. Tsak nang nagtiungor tilugan mo adim nga. Kasano nga minamang ngagyo, idin to tamayat ti kakatawan yung agmay maysa. Inangin sa matan ti ulo yung mamang. Ay saan? Kansana kag mauyungan ya? Apay nga rod anadanunan kayong agkat-katawa. Sana mabalingay pagkatirason. Apay mata na mo lagatan nakakasta mamang. Sungbatan yung ati sa ludsud ko. Anya ti kat-katawan yung itay masidegak. Ay, kwa. Nalagip ko lang dyan may sa apadak anapan nakidaya idi. Apay mamang? Gaputi alis to na amakin no na nga agkabil iti makan iti plato na. Di na nadlaw ati pinggan na apino apaklumagayam ti panagigam na. Kahit anyang harap tinapasamak mamang. Ay siyempre, dagiting kabil na ataraon iti plato na. Nangruna dagiti masida. Naibalang amin na. Anya? Sana mo apaklab ti pinggan na. Sana lang nadlaw. Idinadlaw ti kasarsaruno na nga kikabkabil iti makan iti plato na. Ididinilaw da paklab ti plato na gaya. Unay nga tanabain na niya mamang. Ay, talaga napalalo ti bain na. Kat sana na pinatuloy tinangan. Aguri ka man. May sabalik man ti saritaan ta. Iti gagaram, ay may kamanan diha. Napan ko kinasarita ni Auntie Asya ang panggap iti plano da ka ni Uncle Damian apa nangila ko dito'y balay. Ay, diya kipalubos nga ila ko da daytoy. Ada na panunot ko kasayaatan nga ramidan tayo mamang. Tapno saan nga manguriro dagiti dua nga kabsat yo panggap dito'y balay. Nya dayta na panunot mo, iha. Datayon ti manggatang dito'y balay mamang. Kat pagkatluan nyo ti bayad na. Anya! Ay, sana mabalin, iha! Tapay asana mabalin mamang. Siya, kung dakin tawid iti da iti abalay. Tadamatan kabukbukudan da abalay naman ang asyang kan ni Damian. Anya? Gamrod, di amo ni Pipita. Kasta ti kunana, lamlamangan na kano dagiti kakabsat na, panggap kadagiti sanikwada na panawan dagiti nagan nakadakwada. Ay, dayta ti Madi. Saan anasaya at nakabsat ti kasta? Talaga? Saan mat kaide anak kadidilaw nga dadagiti agkakabsat nga aglindin namang. Tauray dagiti agagayam. Kat adda dagiti aglilin namang. Kaslad damanan kayat mo nga ipaahawat iti daytang imbaga mapuboy. Sa saan ka din agpaiso timbagat? Adan to pa'y aglilin namang nga agagayam. Anyan tulaki din dagiti agkakabsat nga. Alawa na nalaing ka. Isarding mo nga rudon day tata amangan numakapuor ka. Kat adda gumayab-gab tipong tot na. Madam, panagkunak ka dyan sinasing kada kayo ni Senyorita Erika ti kasayatan nga ramay din yaw. Da kayon ti manggatang dito balayaw. Ay, sumardang ka man, Pipita. Saan ka sumanao maipanggap dito'y balay at tawid ko? Kunadag iti kakabsat yaw. Asaan ada kayo lang ti akin tawid iti dahi ti balay, madam. Ay, nagrugi ti arubayan. Isutin ka trabahon. Saan ki ide ati panakirinikir mo kanyak ti raramidam? Itay pa'y anak kasagadak iti arubayan, madam. Ay, aduman ang tinaragrag abulong arumbang asagadam. Alain ka, andarasam! Owen, madam. Aging ka asaan asyak ti kanunungang Pipita. Rumigrigat dagit ipatrapaho kan ka. Aging ka mapanunot mo ti agik ka at akas katulong ko. Oops,
Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Upoy, may kon! Nagmerinda taon! Wala, lumaya kon. Ano yun? Tumaray pa yung masidag. Ay, apo, di mo partakan tiyag. Taray, tabang ano, mabad na. Apo, nakto pa ikaw, tinyangay. Ay, apo, salot ka. Naapay ngamin nga, taray ka nga masidag. Nyangay ta. Anay ko, nagduwag sa na. Sus. Di na ka nga ta. Tulungan na kayo na tumagtara. Alawan, sige. Asibayin ka. Tama pantaglinong. Salot. Oo na yun ni madam. Nagalis lang ano doon ti tiles. Palang paso na pailang. At ito maya sa ngahili. Mabit lang! Umaya kaon! Kumusta, Pipita? Nana, da kayo mo't gayam. Ay, sobrang kayo. Ay, agyaman ak. Ni ka di madam Amanta ti gagarayaw, nana? Wan, taada kayat ko nga ibagakin ko ana. Sa dino tayan na. Primormal. Anya? Mabayag nga ta iti napanan na, Pipita. Panagkunakat. Mabayag, nana. Tainusar naman yung lugan natin, mana. Mala, sana bale no jak makasarita. Alaaklat tan ti gagarak nga uray awan ti amom, Pipita. Ha? Anya ti alain niya o, nana? Jay plansya adi ugeng, kunjay di padya kapag daet. Anya? Ay, saan ama baling nga alain niyo dagi dyan kay nana? Ano, awan ni madam ko, mangipalubos. Anda kamot amang palubos ka dagiti rantak nga alaag. Ay, sos, awan ti karbengak nana, takatulong aklaan. Ay, pues. Saan nakngarod nga atipaan ang mga lakadagiti gagarak nga alaan dito yung family house me. Sa dinon aya, tinakaidulinan dagiti kunak nga alaag. Adada amin yung tibudiga, nana. Anya? Ada amin na iti budiga dagiti antigo agamit iti dito balay, nana. No kasta, kuyugan nak. Tain tagkalkal iti bodega. Taalaag aminin dagiti mabalin ko apakay ranudan. Latingitak, nana, ang awan kanyak ti tulbag. Anya? Ay, tas talatan ti pambarkaw, okay na siya ti nangitulin iti tulbag. Sino nga ron ti mga ganti tulbag? Ni madam. Anya? Baliwan niyang tulangan ti umay. Barang namaranaan niyan ton ni madam. Mabit lang, umaya kon. Kumusta, iha? Oh, da kayo matgaya, mamang. Nakaumay kayo man. Ay, sige, sumrat kayo. Ay, agyaman nak. Anya di ba kayo ta nakaumay kayo, mamang? Weno, napanunot yo kadin ti singasing ko kada kayo? Ay, saan atay jitiin maya? Nagkapuak iti balay da angkal mo atam yan. Yung gaputa malabsak iti balay yo, iso di mag-asa kon. Aguray kayo nga rod, mamang, tayo nakagtimpla iti kapeyo. Ay, saan? Itad mula akwarta. Ay, naangaw kayo latta, mamang. Anya tinapan nyo imbaga kanyang kaldam yan? Ay, napanong ko imbaga nga uray agriririda. Weno agriririda adwa kanya. Kat saan da mabalin nga ila ko ti balay? Mamang, duada ang mga yat ang malako to'y balay. Idinto tadakda kayo lang ti saan amang ipalubos. Imbaga kinidam yan. Asyak ti akin tawid dito balay. Iso adi da maipapilit ti kayat da. Atay ta, nakasilsilap kan nakagalgalisan ti datar. Sigurado. Awan nga tamang ti makunana ita ni madam. Uy no nakatiles. Pinaplurwaksan na pilaan. Ay. Nay, ti cellphone ko. Agunong nay. Sino nga tayo dito umawag?
Hello? Kumusta kan, Pipita? Kunakat. Kumusta kan? Ay, kaasi ti Apo. Nasalon atak lang kamo to. Da kayo kay kini Pupoy. Kumusta kayo matay? Wapo kami lata. Ay, nasalunat kami. Ngam ni Pupoy kada agalin na itagda ma. Nay, apa ay agsakit? Ako saan magkit Ngam nasakit ka no pa lang tibakrang na, hindi na itiklab. Ha? Apay namin na naitiklib ni Pupoy. Anda ka din ang kamat kan ko nga asaw? Awan, ngam permit itaray na. Ngay masilip ka niya. Ay, Inyayap ko king kuha na ti Merinda, nagdardaras, dayay. Nakatangat nga taay, suan, itiklab. Ni Tupa, tipatong na. ay, na yan ni Pupoy. O katsika, kumusta di Dan? Sa anak pa'y nga okay, kamuto. Na, taka pa yan. Mistrikta ti amo. Padubli-dubli na no daduma dagiti nalpas ko na trabaho. Ay. Ang mga damot ka baonan ni Suakas ta. Awan. Gapo siguro. Tadyak inanamungan kadagiti madingar aramidon na. Isa ada ito para parigaatin na kon. Sos, agikat kalangan. Saan mo't nga rod amabalin kamuto? Adda pinirma ka kontrata. Nakaanda yung tilogan ni Mamang. Nagululat na ti panunot na. Gapo iti panang kuriro ken kuha na dagiti kakabsat na. Sa bagay, Jack matkit di mababalaw daan ti asyang kan Uncle Damian. Saan mat ngamin apatas ti bingay no adda maawat ni Mamang ayamanan nga gapo kadagiti sanikwada nga kakabsat. Mati ngamin dyan pa nagbingay na Kwam! Kwak! Kwak! Ha? At ni madam. Ay, pakiso. Naisagana ko ti Merinda na. Madam Tirida o Pipita. Sana nakatarang ka dito, madam. Idurin nyo na tan. Madam! Madam! Niko, ay na, nabluaksan ka po iti panak ikagilis ko. Umay kayo, madam. Tulungan kayo. Ay, di nagpilitan na patakdiran. Nagsakiti sa kagpipita. Ay, anday ko! Nya, mawag ka kinipipita. Kahit may istoryam di na pasama ka na. Siyempre, nagdamag no, anya ti kasasada, di imbaga, amutakas na. Imbaga, ti pan na ka ipatugaw mo, gapot daras mo nga umay agmirin, daga pungatan itipisin mo. Ay, salot. Kiss mo sa ka talaga. Ha? Imbabay nakman ng kinipipita. Apay, amumut lang ti mabay na. Apo boy. Siyempre taawak mat akasking ka, may pusot damdamin. Apo, tanag-tagalog ka pa kunam no jakmut amo kapal moks ka ba? Ay. Di mo ibagbaga, akasta. No di mo kaya ti mailunod. Na. Kahit mo sahon, ilunod na. Ewan na. Kagulat. Makangagak anapuskol ti pa nagluplupat. Tamom lang arudan. Ibalikas mo pa ilang ni. Imbag man tamom. Alawan, Senyor Popoy. San kun nga ulitin nga ibagaray jay. Taamangan no ilunod nak ngagpaisokan. Amangan no umatidog tatimid mo. Pipita, apay ngay mawag ka? Madam, gaputa. Adabad news. Ha? Anya day tabad news, Pipita? O sige, ibagamon. Di mamangyaw. Na ikaglis, iti sasangpot na dito balayaw. Anya? Anya nga ti agalan na, Pipita? Akin ka nawa na saka na senyorita. Iso tinablaw, kat di na maipag na. O sige, umayak di tayo tamat lang. Kaya't ko makita ni Mamang. O sige, umay kayo nga rodan. Kat permi, kaungat naklatan. Kapoy di pa nakaikaglis na. O sige nga rod, Pipita. Bye. Sikat timala si tibiyag ko, Pipita. Tanusan agapukan ka, jak ko man nablohan. Ay, anday nagsakit ni pulo. Madam,
Di dak pabasulan iti pa nakikaglisyo. Da kayo mo tinang mandar kanyak tapno plorwak sa tiswelo. Sinubraham din ang plorwak si Tisuelo. Iso na kagalgalais. Una yan. Awan mo tato kapudpud no ako kada kayo. Basol mo no ape na bluak. Saan ka basol, madam? No, di ganda kayo mo't lang tiyakin basol. Kauray tiles lang aro ng tiswelo. Paplorwak sa niyo may Ay, saan nagmanasong-masumbata na kasta pipita? Tadadala ko sumagsakit ti bulak. Nung pagpaputotan na. Anay ko. Ay, umatayo ka dito'y. Panawan na! Anay ko, nagsakit ang timbulok. Anay ko, nay. Masapo lang makita ti doktor tinablo asa kayo mamang. Iso nga ipan kayo ija ospital. Ay, saan? Diya kay tek pa doktor. Ang mga no si Mintunda. Ay, diya No, kaya. iso ti pagimbagan ti buluyo, di iso ti maaramid mamang. Inalagpahilo tayo di ti kumpadre ka mangilawt. Ay, Asino mamang? ni kumpadre lalo nga taga-kasa. Anya? Ay na mamang, may mayat no doktor ti papanan tayo. Di nak manisuro, Erika. Nangina, no doktor ti mangagas ti tibulok. Iso akay kahit kulangan, ani lalong, tanalaklakat singir na. Malawanan. Saan ko nga rudan nga ipilit no mangilot ti kayat yu ang mangagas iti buluyo. Nintulat ang arudan pipita ti mangkuyog kada kayo. Ay saan? Diyak kaya tani bibita ti mangkuyog kanya kamapan nagpailot. Tagburburag pa lang, kinurakan ko na. Kan kaya't ko suspendyan ka po iti kastoy na pagtingkaw. Mamang, saan abasol ni pipita ti kastoy na pasamak yo? Basol na! Napalaluan na tinagplurwak si iso akas jay na igalisak. Kat magdariyumat ka no. Iso adiyo pabasulan mamang, takaasimot ni pipita mapapabasol. Ay, basta basol na ti pan nakabulok. Iso suspendyan iti makabulan. No suspendin yo. Asino nga rod nga iti katulong yo? Kasaritak tupay lang ni Budeng, anak ni Tarsila. Tay supay lang ti umaya katulong ko. Una yan? Paparan nga rod ni pipita no pagtalawan yo iti makabulan dito'y balayo. Oh, di alam pay lang iti balayaw. Tanda kayo pay lang agasawa ti pagserbian na akas katulong. Tapno, sana masayang ti aldaw na. No kasta, talaga suspendin yo ni pipita? Wan! Tama nga mabagkal ko. Agut-ut tinablo sa atak. Imbag tulang no agimbag ti bulok. Tagmaw-maw to maingatan ti pungtot ko. Iti dayjay apipita. Anay ko. Ay, nagutot man ang ti bulok. Anay ko. Ay, daytaan ti maalalam ka bagis. Mangrugrugen ama karma ka gapuk iti aramidim apanang lamlamang mo kada kami akakabsat mo. Ay, sumarteng ka man manang asyang. Noy may ka dito ospital tapno katawaan naglang. Kapoy tinapasamak kanyak. Nasaysayahat lang nga gawid kan. Mayak ide je balayaw ngam awan ka. Wan, naibaga kanyak idi ni Pipita. Ayan ti tolbak je budega. Ada kanya ka. Apayaya. Saan ka de anay bagakin ka ni Pipita? Akayat ko nga alaan jay plancha adi ogeng. Kan jay di padyak apagdaet apinay basura miti budega. Awan mo tinaybagbaga ni Pipita kanyak. Pues, muntoy nga rodan ti tolbak ti budega. Tay nakalaan dagiti imbaga. Ay, diyak kayat gaitad. Paya di mo kayat nga itid ti tolbak. Gaputad diyak kayat nga alaam dagiti imbagam nga antigaw iji balay. Kat no ginatang ko idi balasang akjay plancha di okay. Kanjay di padya kapag dadaet. So nga dakar bangak ang mga lakabagays. Manang asyang, amin nga antigo. Mausar ijay balay, katsyak administrador na. Iswa, no diyak kayat nga itag, awan ti makaala ka nagijay. Awan angam siya takin bagay dagiti kayat ko nga alaat. Uray pay! Awan ti maalam nga uray niya pay nga usar iji balay, tandadam day ta. Di nakpadpadasan ta, makitam. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ita, ta si bubulukan amanda. Kat inak to alaan, dagiti pundar ko, idi balasa nga. Anakadulin iti bodega, ti family house tayak. Sana si Katima pa ni Jibalay. Aging gangaddak dito ospital.
Ay, saan nakamagawidan no kayat ko timapan iti family house tayo? Ay balay ko dayjay. Kat awam pamalubos ko ken kaamapan. Salud ka. Nagturod ka kidin amang ibaga abalay mo ti family house tayo? Gaputa siya ti agigyan. Isu abalay kun dayjay. Di mo padpadasan timapan. No di mo kayat nga ireklamo ka iti trespassing. Nabayag mo ti panagsarsari tayo ka ni Auntie Asyang mamang. Anya ngay tinagtungtungan niyo? Ay, dagiti ka no usar na idi balasang anak kadulin idi bodega. Kahit nakano nga alaan. Karbangan na nga alaan, mamang. Sana mabalin, jaki palubos. Anya? Agawid ka. Taybaon mo ni Pepita dito ospital. Kaya't ko makasarita. Anya ti bagayo ka ni Pipita, mamang? Ibaga akong ti panang suspendik kan ko ana. Kat ni buding ti mang sukat pailaan kan ko ana. Anya? Kaya't ko nga iso ti agbantay di balay. Bayat ti kadak pailaan dito ospital. Sigurado nga mina mabayagak pay ditoy. Tanay, maopera ka no ti saka. Gapoy ti pan nakakita da nga ada fracture titulang na. Apay pinanawan niyo ni Madam di Hospital, senyorita. Gaputa pinagawid nak ni mamang. Si kakanuti sumublat amapan, kaya't nakamakasarita. Ay, anya nga tatibag ka kanyak ni Mamangyaw, senyorita. Nagbaaw nga tan ti pungtot ng kanyak. Mamon to ano makasangom ni mamang. Sige, kagdigusan Pipita. Taing kanton. Kamu to. Dandan pa nagmamerienda. Ngam di ka matlamapan gumatang ti meriendatan. Saan ta pa lang agmerienda? Anya? Ano ka sa gawit ng arudan? Santan nga ituro ti agdalos dito garden. Anya? Tapay? Di dapat nagmerienda ita. Iso nga, masadot akon. Salud ka. Sa kamatlan nagagat na da merienda. Ay, mabisinat namin. Iso nga, impalagip cooking ka sa merienda. Masadutak. Apapan gumatang taadayo ti pagkatangan nga store. Nga kan aya, awan adayo, numakan ti pagsasaritaan. Si Kanti mapan, numagagat ka. Ay, matingaro din tigatan. Daytoy. May isang empanada, kin basit a soft drinks, ti katangam para kanyak. Ha? Katsak nga ron. Salbag ka. Patamat kwartam. Di isot igatang mo, iti meriendam. Ganyan. Diamok man nga libre na. Adulamin nga mo. Aggastos ka matiti kwarta, masyaklata ka na yun ay. Ay, sasak nga rin nagmerienda no kasta. Anya? Masadot ako nagmerienda. Gapo, tasan ka ngin libre? Iso ah. Ornugam ta kwartam, tano agulser ka, gunggunam. Ala, ano sa mga rodan, tabisin mo. Makampo ka man, tibyak mo, salot ka. Madam, ada akong. Kumusta kayo? Di na man kumumustaan. Tadadala nga agburak ti darak. Mga numahibladak. Unay matan? Saan ka di pa yan nagbaot ipong tutyo kanyak? Paging ka sa anak nga umimpag. Napudot tulat ti ulog kan kapipita. Apay nga ruda pinahayabandak. Gaputa da napatag-unay nga ibagakkan ka. Arumbang nga anrutam. Anya day ta, madam. Bayat ti kadak dito ospital. Saan ko akayat asika ti adday di balay ko? Isola dingitot nga ibaga. Suspendyon ka pay laang iti makabulan. Madam, sandak kumamata suspension Jakmot basol ti pan nakaikaglisyaw. Ay, basol mo! Iso suspendyon ka. Angam, di ka matanagan. Tay ti panang suspendyon ka iti makabulan. Kat agpay ka katulong iti anak ko. Tapno saan ka maistampay? Anya? Apay, di mo kaya ti mapanpay lang ang katulong iti balay da Erika. Saan pa na, madam? Kaya't kulat tawan mo't sabsabali ka da kayo adwa ka ni Ma'am Erika angam. Masaludsod ko man, madam. Sino nga rod, ti bang isuno pa ilang kanyak akas katulong yaw? Ni Bodeng, anak ni Tarcela. Timang sukat pailaan kan kay ti makabulan, Pipita.
Ngam, isunsamot ti para aywan kadagiti anak da kardugot kan ma'am. Ni kanupay lang tarsela ti mga iwan kadagiti apo ko na. Iso akong pirmadon, ani buding ti mga sukat pailaan kan ka iti makabulan, Pipita. Oh, mamang, nakapagsarita kayo ka din ni Pipita? Wani ha, kat sinuspindi ko ni ti makabulan. Kat isaganam ti silid na rin ti balayo. Tay ti panagawid na iti balay katagimpagin. Umakaran di ta balayo. Kayat na ti umay pailang agkatulong kada kami nga agasawa, mamang? Wan, tadi na ba't kahit ti agawid iti lugar ta? Maboring ka no may istambay. O sige nga rod, mamang. Dalusak pailang jabakan ti akwarto. Kat sapay la kumatamaanusan na kami nga agasawa. Ni Pipita. Hello, Pipita. Nakawag ka man? Kaputa, kahit ko ama-amon yung kinipupoy. Sinuspindinak ti amo. Anya? Tapay. Anya arason? Kaputa, naikaglis dito yung balay da. Kat tablo. Siyakin din ti babasulan na. Ay, naimod din. Kat, manubulan ti suspension mo. Makabulan matlakit ti ah. Nga ka, anya ka rin ay. Ay, kat, mayat mo tata, makainan na ka. Agrubat ka nga rin, ta, agawid ka dito yung bugyasan. Tay na kumatang iti naimas sa pagsangputa masidaan. Saan nakagawid dita? Nga? Kat, pagkiram nga raw. Saan ka ba istambay? Ta hindi makabula na pa ng suspindi na kanya. Katanya. Ang pakayang matla ka tulong iti anak na ni Senyorita Erika. Ay, na yun. Tiyan mo kita, nagkikita tayo manan. Sige, buding. Sikapay lang ti makaamo di ta balay. Okay, bye. Asino, day kinasaritam iti cellphone mo, kabages? Manang asyang. Adda ka manan. Apay, di mo kaya't abisitaan ka manan dito yung ospital. No tirantam kat umay manan mangisturbo kanyak. Panggap ka dagiti tawid tayo nga kagabsat. Ay ka, tasay-sayat nga gawid kan. Nandanon ko, pagawidan na kaon. Hindi mo pa'y sinumbatan ti saludsod ko. No asino day kinasaritam iti cellphone mo. Ni Budeng, anak ni Tarsila. Apay ni Budeng. Iso, ti tagabantay ko pa'y lang iti balay. Ta sinuspindik ni Pepita. Nagsaya atan no ni Budeng ti tagabantay iti daychay family housemate. Nalaklakak ang masarsaritaan ngam iti daychay a Pepita. Hanya ko ng kamuto. Nasuspindi ni Pepita iti trabaho na. Huwag ka na. Tayo sukanot pabasulan ti amo na apay ana igalis. Kitisotin nakabuluan na. Na yan. Di agawid nga rin dito bugyasan, tigayam ta. Saan? Tayo ti suspension na makabulan agpaay mo't lang katulong iti anak ti amo na. Anya? Iso asaan na sumangpet kan sana may istambay. Nalaing at talaga, yagayam ta kamuto. Muna lang tatal aramidin na. Kahit ko kumasimangpet ni bugyasan. Amok tirason na. No apay akay kajat mo. Asumangpet ni Pipita dito yung bugyasan. Nangyayam mo, maber? Siyempre tatlo kanayon amakikitam ti ayatam. Bagmantam mo, napugtam. Ngam. Awan lang ta sirbe na kamuto. Gaputa, di mo maibalikas ti I love you kini Pepita. Tabang lumot talilam. Awan lata. Pasensyakan ti kadot wara dito'y balay, Pipita. Isot ga po na ngay mahayak. Dalos kan ornusak dagiti warayo dito senyorita. Correction, Pipita. Diyak kayatan ti senyorita nga awag mo kanyak. Ha? Kanya nga ti kayat yung awag ko kada kayo? Kaya't kung awagan naklatan iti ma'am. Sige, nuwam. Nuwam ti kayat yung pangawag ko kada kayo. Iso ti masurot.
Kasta man ti ko nakpipita. Alis to ka makaawat iti sao. Ingarod asawa yung ma'am. Anya mati kaya tiyo ayaw ko kinkwana. Sir Latan, tiyawag mo ka ni Conrad. Sige ma'am. Sir Conrad nga rod, tipiyawag ko kinkwana. Wen, kasta tiyawag ko kinkwana, senyorita. Ay, ma'am, kunak ko ma. Kunak tupay, analakla ka maalilaw. Kan masarsaritaan ni Buding, ngamiti da iya apipita. Naala kong, dagiti antigo apundar ko, nga indulin na Amanda iti bodega. Uray mamuan na itan, katawanan ti mabalin na. Taatan iti puder ko, dagiti pundar ko, iti balasa nga, akayat na pay atawidan. Hello, Buding. Nakaawag ka mat? Anya? Imay di tabalay ni Manang Asyang kat inted mo ti antigo apagdait kan plancha di ugeng? Ay, apaw! Apay nga inted mo dagi jay? Anya? Imbaga ni Manang Asyang amandar ko ti umay na panangala? Ay, saan, Buding? Awan din magbagag kan ni Manang Asyang umay na laing dagi jay? Ay, awan, inalilaw na kalaang. Kat nalakakamat, at pinaalilaw, iti day dya tao. Ay, hunay kan. Mamang? Erika. Asino di kinasarita yo iti cellphone yo? Ay, nibudi nga tagabantay ko di balay. Nabiktima iti agmay-may sa asalisigang. Anya? Ada nakastrak asalisigang ijabalay, mamang? Wan! Kat naala na ti antigo apagdait kan plancha di uging. Anya? Isu ti pinunterya da ija asalisigang? Amo ka din ni Buding tinapan ijabalay yo, mamang? Ay, wait up muna! Tanimanang Asyang japan nangalilaw kan kuana. Anya? Imbaga kano ni Manang Asyang nga imbaon ko ama panaalaan di antigo apagdait kan plancha di uging. Ay, awanan dagitiran tayo nga ilako nga antigo. Akayat agatangan ti amiga yo, mamang. Tanamay saan matgayam ni Auntie Asyang day tagabantay yo. Ay, kuna laki din mapangnamnaman da di Buding. Sa magayam! Kunak tumat ngamin idi kada kayo, mamang. May mayat ni Pipita at tagabantay kan katulong nyo. Ngam iti dayjay abuding. Ay, sarding mo man nga ibibida kanyak dayjay Pipita. Takagurgurak unay dayjay tao. Ay, sana bali. Agimbag kay ton, mamang. Tamayos wat ton ti operasyon iti tulang ti sa kayo agubay ti panakay galisyo. Hello, asino daytoy? Siyak ni Asyang, kabages. Aha! Kakaano pa, yan nasurusurom ti umawag iti cellphone. Kan kaano pa nga adda cellphone mo, Manang Asyang. Saan ko a cellphone? Tay inusar ko a pinangawag ko kan ka. Akin kukwa nga ron, nay. Timanugang ko. Kan iso tinangidayal. Kat, apa nakaawag ka? Kaya't kung nga ibagakan ka, anaala ko nagitipundar ko nga antigo nga indulin mo iti bodega. Salbag ka? Ireklamo kay titrispase nga pama na makaruwarak dito ospital. Nakasano ko mga ireklamo na. Idinto ta nagpakada akmat ngay may ije balayo. Sinangailinak pa'y anasayaat ni Buding. Tapi nagmerienda anak pa'y. Ay, salot ka! Inalilaw mo ni Budeng, iso na alam na kiti kay kayat mau. Tatpag ko na asaan lang asiksika itan tinalaing Amanda. Nakasursuro akmatan. Gapo iti dayta. Awan tunti itad ko kan kaapingay mo nga abang dagiti taltalon tayo. Ay, dayta di saan rin. Ano awan ti itad mo abingay ka? Ay, pabutagag ti gubati tinagbatan tado Dayta di tandaan Amanda. Aniya? Ma'am Erika, anya di kaya tiyo luto
kasi dan ni mamang yung nga ibanon ken kwa na. Kari-kari ti paborito na pipita. No kasta, iso nga ti lutwak, ma'am. Wen, malah darasam nga ti agluto tayo nakton. Wen, ma'am. Sige, inak nga ro naglutaw. Ni mamang, iso dito yung mauawag. Anya nga tatibagana. Hello mamang, apay nga mawag kayo? Tinaklatan o may balunan, iha. Tay nawagak ni Budeng kat pinagluto kiti paborito asidaan a kari-kari. Anya? May mangbalon kanya. Hala nga rod. Paibabawik nga rodan ka ni Pipita tilutuan na ko mga ibalon ko kada kayo. Aywan, ibabawi mo, itama ilaang. Kantsak kaya ta ni Pipita ti agluto iti sidaag. Taamo nga nula o kan na iti sabidong. Saan ang maaramid ni Pipita ti kasta mamang? Ta saan matadakas sa tao ni Pipita? Anya ti amaw, nung nasakit na agam na kanyak ka po iti panang suspindik kinkwana. Isardeng tayo na pagsarita ni Pipita mamang. Gan umaya kun dita. Tapno umay kayo alalayan iti pan naka-opera ti sa kayo. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Naisip kay man nga may simarong karkanyak, nana. Gapo tamaya, ti panang suspindikin katikagsan ko akas katulong, Pipita. Anya? Taapay anasol ti kasta, nana. Gapo ta, nalakla ka, nasarita ak ni Budeng. Saan akas ken kaide? Sikat ti bantay ken katulong ijay family housemate. Adi kapulos ammo ti makikadwa. Anya? Nalakalaang ti panakaalakon kadagiti pundar ko nga antigo anakadulin ijay bodega. Tamo ni Budeng ti makikadwa. Sana nasaya at tinaramid yun, nana. Balik ko yung dawayan niya ti kabsat yaw. Iti panangalayo kadagiti kayat yaw akagamitan ang nakadulin iti family house yaw. Ginatang ko dagijay idi balasa nga at Pipita. Iso nga adda karbengak ang mangala. Uwan, adda karbangan nyo agpaisaw. Adda karbangan nyo ang mangala, nana. Angam na saysayat ko ma. No ni madam tinangipaima kada kayo kadagijay akagamitan. Di nakisuro Pipita. Awan gaya. Kanon to nga ta makarwar na Amanda ija ospital? Kuna ni Ma'am Erika. Parang na makarwar da ija ospital inton bigat. Tama operamat to ni madam kat ija iton balay dangang paimbag. Hello, kamuto! Nakaawag ka man? Kaputa, mailiwak mo tamang kumustakin ka? So ngayon mawag ka? Nasayatak lang dito balay da Ma'am Erika. Iso di nagpakatanagan. Nasayat nga rin anong kasta? Nasaysayat pa ikit ni Ma'am Erika no ni Madam Amanda ngay nana. Saan ka nga rin nga agsubli iti sigod nga mo? Ay may mayat ditan. No, napintas lagi di kat ilipas mo ti kontratam ditan. Sana mabalin ka mo to. Tamang kabulan lang ti pa nagpaay ko kas katulong dito ay anda Ma'am Erika. Agsubli akton iti dati nga amok. Apay, madino kit daw madita kalatan? Saan mabalin nga Rod? Makabulan lang ti pa nagpaay ko kas katulong ni Ma'am Erika. Ay, agyaman na nakaawid ak mailaangan dito'y balay Erika. Wan mamang, katagawaan nyo ti agpaimbag. Wan iya, Jesus. Kaya nakatado ti wara dito'y balay kan. Nakataptapok pa iti swelo. Nuna yan ni Buding? Din samot nagdaldalusan mamang. Talaga ang maungtak dayjay. Sumangpat lang Kunana itay nasabat tay tigate ang nakadalusan. Sampay magayam. Mahala mamang, saan kay kumapayla ang agong ungat? Hadandang agot ut-ut ti operasyon ko, no jak maipagsa ti pungtot ko. Kunaktumat ngamin kada kayo, adiyo suspindyan idi ni Pipita. Ngam inaramid yung matlata. Ita, nakarugrugit kan nakawarwara to'y balayo. O ito, pwede ka man na nagsasao. Kaputa masyanak ini Pipita. Anya? Sa apay amasyan ka ako ng kingkwana. Taan niya arason? Kalpasan ti makabulan na suspensyon na. Ag sublimanan iti sigod nga mo na. Tapno ituloy na ti agserbe.
Awan ti makitak. Apangay ayam kinipipita ididekta. Adda, takas laborya sa nayaw awan. Adi na masarakan tita ko nga inana. Ayat na laeng, adi may stambay. Kasta ti madiskarte. Saan mo ngay ayan ni Pipita? Tadot ko tana. Ay, an-anwan nanto pa'y ti ado akwartana no agbakit mo ito nabalasang alaman. Siyempre, pagbayad na iti mang sirbiking kwa na. Naguri ka man. Oh. Apay, ngagbakit abalasang ni Pipita. Ay, mapanakas ta. No di sumardeng agkat katulong. No kasta man tibanag nanto. Kasbasol mo, nagbakit abalasang ka mo to. No, apay man na nabasol ko. Kaputa di mo maiturod nga ibaga ti ayat mo king kwa na. Tabaring da kayo kumatet kagasan. Sana nakatrangka day ta, iduron mo latan. Kumusta ka, kabagis? Manang asyang. Apay akasla nakigtot ka nakakita kanya. Sa anak mat nga alalya tapno makigtot ka makakita kanya kakabagis mo. Anyat gagaram, apay nga imay kamanay. Ada na patag nga ibagak. Kun pambarak matan amang sarungkarkan ka. Kumusta kan? Di ka man agin ko kumusta? Kasla ka no mag-concern ka iti kasasaad ko. Ibagam kay din o niya ti gagaram manang. Pues, no di mo nagustuhan ti panang kumusta kan ka. Kat tila tangarudan gagarak ti ibagak. Ngala ibagamon tagkalaw kan darasam. Adan nakasarita may kinay kabagis damyan. Amang gatang to'y family house tayo. Anya? Ila ko yung ti balay ikaw. Saan mo abalay laang da ito oy? Balay tayong agkakabsat. Kat gaputa makita may akaslat tagi ko ang matan. Kat nasaysayaat nga ila ko tayo. Ay sana mabalin manang asyang. Gurain kayo aging gatumpal biyag ko no ila ko yung ti balay ikaw. Uray agburiri ka di mo kaya tamalako da ito abalay. Katawan mabalin mo. Tadwa kami kinidamian te agayat amalako tay family house tayo. Iso arugyan yun te aging pakay. Ay? Di cellphone ni Ma'am Erika anak ka Charles. Iso siya griring. Inungunod ang digdigos pa lang ti amok. Masino nga tamang tayo nga mauawag? Nakman lasong batanan. Ibang ka nga digdigos ni Ma'am Erika. Hello? Pagkialamera ka talaga, Pipita. Apay asikat isip mong bat. Ay, da kayo magkaham, madam. Kwa nga men, agdigdigos ni Ma'am Erika. Naka-charge ti cellphone na, iso asyak ti simong bat. Mabayag ka di pa yung agdigos? Ay, sigurado, mabayag pa madam. Kasursurok na iti banyaw. Amoy yung matan di anak yaw. Nasuro ka may isang oras ng digos. Nalala, si kalatan di pag-ibagaki di gagarak iti anak ko. Kasi kantulatan di mangidanon kan ka. Uwan, madam. Paganto nga umay dito balay, apa man na makadigos. Tani, tatakal ang problema. Ha? Anya ti parikot siya, madam? Ay, di mo tamagan. Basta ipaganto lang tani iti anak ko. Ibagam nga umay itamot lang nga aldaw nawatam. Uwan, madam. Ibagaktukin ko na pa man narumor iti banyaw. Anya? Adan nakasarita da anti ni Uncle amang gatang dito'y balay, mama? Iso ti may baga ni Manang Asyang. Dayta, tidakil a problema kita, iha. Kunak tumat ngamin kada kayo, mamang. Ada tayo latan ti manggatang dito'y family house yo. Namdi yo mat kayat. Ita nagbirok tan iti sabali amang gatang. Ay, diya kay palubos sa sabali ti manggatang. Anya karot ti plano yo, mamang? Ay, ingka kasarita da antim nga Asyang kan uncle mo adam yan. Tadatan ti manggatang. Anya? Kayat yun ada tayo ti manggatang, mamang? Wan, ngamsyak to ti mangbingay. Uray da kayo timang bingay, basta equally divided, mamang. Ay, sana mabalin. Ipapilot kun tulat ti kayat ko apa nagbingay. Akwam, kwak, kwak. Dua ti bingay ko. Kat maminsan lang ka dakwada. Kayatin ni mamang mo ada kayo timang gatang iti family house may Erika. Wan, auntie, iso nga imbaunak ni mamang amang ibaga kada kayo. Uwan ang umay to kita dyan nakasarita may kinidam yan namang gatang.
Naggapu ako ni Jabalay da Uncle Damian, auntie. Kat ko na mapanan to ibabawi iti kunayo a buyer. Ngala, nasaya at no da kayon ti manggatan. Tapno saan amay sa balik. Wen, auntie. Ang masapo lapatas to ti bingay, Erika. Day tangarod ti parikot, auntie. Tay pilit lat tamat ni mamang ti estilo na apanagbingay. Kwam, kwak. Ay, saan na mabalin? Masapo lapatas ti bingay. Gerra patane no ipapilit na ni mamang mo ti kayat na. Nalan, bayan nyo, auntie. Income to pa Sharon kini Pipita. Tapag tulungan mi abagbagaan ni mamang. Budeng! Budeng! Tilot-lot to ang maksutan! Budeng! Ay, awan sama di Budeng. Paksutin niya lulutuan na. Ay, marigatan ang mga ruda tumakda. Di pa'y na imapaganti sakak. No. Ay, Budeng! Sa dino tayan mo, aya! Maksutan tilot-lutuan! Budeng! Kumingil aya ba't di paglutuan? Marurawan di kusina may! Ay, tulong! Arayatan da kamay! Apa yan? Marurawan di balay may! Ay, Pipita! Apa yan? Di mamang yaw! Awan dito yung mong nakitita! Mamang! Sigurado nga sa pala Di ba lang yung mapirsa? Sana mabali namatay ni mamang. Umawag ka kiti bumbero. Erika, sumuro ka kiti maurura malayaw. Inakisala ka dila na. Saan? Di mo'y sagsag magtibagim. Nagkalan ti apoy. Among tir aramida. Isusan na kapagadalag. Inakala na. Nagtarayan na sa kiti balay. Pipita! Ang subli ka! Matay akon. Ay, malitsuna ko. Di Pipita. Adak, dito ba nyo? Pipita. Matay ako. Saan kayo pa amatay, madam? Umay kayo. Magkatan kayo. Rumor tayo dito. Naisalakan kayo, madam. Pidisukay dito yan. Ay, utang ko tipiyag ko kinipipita kakabsat. Insalakan nagkanbatay. Ay na, Pipita. Agyaman na kiti pa nang isalakan mo kani mamang. Agyaman ako na. Kasaysayaat ka unay, Pipita. Ay talaga mo manasayat ni Pipita, mamang. Pagawanan na ko, Mapipita. No sana nasaya at tipan na kilangan ko kan ka. Madam! Pagawanan na. Awanan, ti agumam a family house tayo, Amanda. Dimma pa. Salpag tayo puting. Basol na tipan nakapuor ti balay. Saan ko man napasamak ti kastoy at trahedya, mamang? No diyo sinuspindi ni Pipita. Agrurutap ti basol mon, Amanda. Ay, di man pabasulan. Tama nga nagmauyong ak. Ay! Uy, kayam, sa dinutayan ni Buding, taitaman ti panaglinawag may. Timakyasan ni Buding, mamang, tamabutang kada kayo. Anya! Awanan, ti mabalin tayo, Amanda. Uray bagkalampay ni Buding, kat saanan amay suble, dagiti nalpasen a pasama. Ipasapol ko, isuti agin basol, no apaya na uram di balay. Tanapan na kichis-chismis, kabayatan ti panagluluto na. Baybayan yun, mamang. Tikat di gagara ni Auntie Asyang ti pagsasaritaan tayo. Anya ti gagaramanan man ang asyang. Gaputa awanan ti family house tayo. Agraman dagiti alikaman ti unag iti balay atawid tayo. Kat nagtulagan mi kinidamyan. Amasapol amalako dagiti napatbati pay. Asa ni kwa anapanawan dagiti dadakkel tayo. Anya, ay sana mabalain. Ay mabalain. Tadwa kami kinidamyan nga agayat. Idinto tasiksikalaang. Anya, iso nga awan ti maaramid mo kabages. No di sumurot iti kayat may.
Ita tanalakon ti daga tayo, Amanda. Kat bingayan mo ti naglakwan tayo tapag bibingayan tayo. Sige, bingayan yun, mamang. Saksi kami ka ni Pipita, iti pa nagbibingay yung agkakabsat. Alan, madam. Bingayan yun nitig igaman nyo. Nakarapot na kwarta. Sige, bingaya nga rodan. Kasla tay agatado latan iti ikano ano natang ti panagbingay ko iti dayto akwarta. Mala, rugyam nga ruda na bingayan. Nala. Kuam manang asyang. Kuamet Damian. Kat kuak kuak. Apa akas tamanan ti panagbingay, ma? Ay, darasa ko na bingayan. Kuam kuak kuak. Kuam kuak kuak. Ay, salud ka! Kuak kuak. Kalang kalakit din, tapos patinggan ti kinagamrot mo. Ay, Damian! Tinulungan na! Tinulungan na! Sayang ang galing ni Mamang, Ante! Angkal! Ipatay niyo ni Mamang! Tailan! Tibanganak, tibanganak. Taway kami, madam. Nakauray kayo. Gitigudilyo. Bitan, dadaye, miti nagibusan, iti istorya, nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarunong nga panakigasam-gasat, tuy bida tayo, ani, Super Pepita. Sa pailang pumatan, naniliwa kayo, pabayadin kita ito, nga drama, tapos daw makaiba ay tinaksak, keniliwa, tagiti kapadasan, tuy bida tayo. Intan sumarunong naman di mo ko manipipata, di like, can subscribe, can pakishare met time dahil nga video tayo. Agyaman na, kata kayo amin, nga nakipagdingig.